March ni som pasari ani a Russia le Ukraine in do ni som ni pahni na lo ni tareng mai ni zan le voin lama thil thleng le akai hnoite kan ngai thla ho le don ani in biak na chungchanga beiseina mei ade chhoset setrana heti lai hian in beina ero alakal reng thunga Russian in do thlona tan Mariupol laman suar tluan le a he khopui hian aturna sata hle mai kar thum chung don mai chu mi puin har satna le mang anna an tok ta in le lo nei lo tam takanom to a hei mai ani lova eile in lama har satna an tok na sa em a kol phetha an humu mal to lo bokani mi sang ni zanga vel zet chu an boral to ni in an soi Ukraine lam chuan Mariupol mi pui tom khom na chu Russian thlona ten an bom ni in an soya mase Russian Defense Ministry lam chuan hei hi thudik lowani anti voin tlai lam khan UN security member zinga ram paruk te chuan Ukraine mi pui ven himdan tur chungchang an soi hova zirtop ni hian vote lak tur ani ang mase Moscow chu mention lovin Ukraine mi pui ven him chungchang an khel berani Russia che dan chu war crime tling ni in mi pui poi soilo abitum ni in khotlang sarkar chuan an pu'a UK France US te chuan Russia hian illegal war kal puyani anti khopui enge moza ta beito a chungzinga chuan kif po telin mi hring chen na le an tum himna shelter thlengin a vai mani in an soi Ukraine president chen na presidential palace atanga KM ni le metar zanga a hlamaya chen na in te po an ron bom to ni in an soi helai mun hi in chong apartment chong som pani ni in hemi nu hian a kang na sa hle a mi thian omnualani Putin hian thu puan nei thara indona chu a mor bo ka du to ni in a langa Russian negotiator te hnena berem ula indona to proseti chu Putin a thu nu ngani Russia hian ram mangai tu number saltra Russia socialist rin na apasal thra te chu alem le takan thliar rang theilutuk olsam te in an ka a sena tak khuai chu a thlok lut thei rengani pa ngai takin min katuma atul chuan mani in then thiang hlim le anga yani po in kan tiang ati in remna akal tuang viau dona alan la in US lamin Zelensky thu sei turin an soma ral thuam tam tak le US dollar tluk le ding on tel mangin an vom zuya Ukraine ngai dana dang le ta deu ni in an soi in biak remna lam ari red to a neutrality of Ukraine chu sei ri ka ni to Russian foreign minister Lavrov point in biak remna chu a mor kan bok trap ti in a soya ma se Ukraine lam chuan thudang an soi le ta deu ni in a riat Zelensky advisor Mikhailo Podolyak chuan Ukraine chuan in ka hai kan ngia ta Russian sipai te hi in la chuak sela Ukraine himna po chu Russia ni lovin ram tam taka ain ngatang ati hei hi Russia du dan letling chi kha ni a Russia chuan Ukraine hi neutral state ni se an ram himna chungchang le tho puina chungchanga NATO a in rol to lowang ti chuan Russian sipai te anin na chuak nga lang ti khan offer mek kha ani a chu adang lam le ta ni in alang Zelensky le Putin chu direct in anin bia ka ngai ta ni in alangani Indo zo huna po Ukraine atanga zalen na sual Ukraine kho chaklama Russian sipai te chu an la cham thun zo mangti chu soiri ka ni boka in biak na Russia offer king thlazong hlirin Zelensky chuan US Congress ma thuwa soi boka Russia khan NATO chu Ukraine chungchanga in rol to lo tura adu lain US chuan ral thuam tam jok ron thon tur le na zo ka Russia rek tur ten Zelensky hian angena International Peace Force dinarot boka NATO ayalian har satna an nei po a sipai le ral thuam manga in puiton tur pol lian jok dina du thu asoyani US President Joe Biden chuan US chuan dollar makta duai zariat Ukraine sipai tran puina athon mek thu soin Putin chu war criminal ani ti in na puang bokani Moscow ground troop advance Kiev khopui beitu te chu Putin chuan in biak na fel trap chu lo nga chang turina ti ni in an soya hei wang hian hun engemaw chen an thapui tholai anin sum ri ni in an soi UK Defense Ministry lampo in hei hi an puanga tui khomwa le boruak sipai te po an chol thup ni in a puanga ma se in biak na hi tuna ri chuan khothlang lamin Zelensky tan be seina an siam le a Russia hian in biak na kalpui le donem nge thapui tholo lo in anor jok don US ril ru a hriat tel in rem na a in silai mu US hi kan tran lo ngot na chan tur om lova
an chet dan en hian huai takin ngei dan han au pui ve ngotila omzia te vak nei don lo ma se Ukraine mi pui an khongai thlak tak zet to a inrem na kong zona hun tak zetani inrem na kong zon suaw suaw hnekin apun lun zonga thil kal pui chu kan khovel ramro pui te kal dana ni mek si a arun thlak emani soito ang khan inrem na soiri kani to a Putin a sipai te poin an ngai chang me kani lain Ukraine thunun tu khothlang lam chuan Ukraine hruai tu chu an zial a le meka ral thuam tha mangin an lavur sau sau reng mai Russia lam tran wang ni lovin Ukraine mi pui khongai thlak na wang zokin inrem na kong zona hun tak zetani mase an tummi lo ni inarang US chuan missile ka thlak na long range missile defense le Swiss blade arm drone kamikaze drone chu Ukraine a pedon Ukraine an pek tur hi ni lai ni khan US lam chuan an puanga chakzokin Russia an dawlet thei to don ni in an soi Russian aircraft le cruise missile po an kap thlanal nal thei to turanga yani US hian Ukraine sipai te man thiam tur S300 ne na ain kol dan in hlat vak lo fully automated le atanga boru ka mel mathlona le missile local ka thlak na radar trail tianga thuam thlona le missile enge maza ta ruala local chui chua ka kap thla thei chi Patriot missile pedon ni in military source chuan atar langtlat mai trong du hian thatna mual na yani don hi Zelensky an no fly zone a dil sek khan omzia anei chhotrana US lam hiron chelo ma se an ral thuam tha Ukraine an kol tir don thung ani chu Russia hian engtin nge adon son don le Ukrainian te hian S300 an mang ve meka hemi ne na a system in ang tak mai a en kol dan le athunun dan po danglam lutuk lawani NATO member tam takin hetiang Patriot missile hi an mang meka US hian Poland ram ria abun to boka inrem na soi lai in Patriot defense alati ta deu devani chu kamikaze drone soito angin US chuan drone huai sarjet mai Swiss blade drone kamikaze drone za zet chu Ukrainian te man thei turin an thon don ta camera thatak mai manga thuamania leilama operator chuan fia fel fai takin target alok thei dona Russian tank le motor om khote Russian sipai te chu an hekhle don ti nani aka hlat zong hi a extend thei boka Russian sipai motor te ta na nok sakle dona he drone hian heat seeking missile a thon chuak theya hei hian Ukraine sipai thazoi lam to chu ati chaksot don ti na ani heng ral thuam thar an nei don ta ka wang hi emni in biak na mor bok trap khan an zu ji le tak soifel ero ala ni chi lova mase in biak na hi asukuk pha nge rin anti aircraft stringers hei hi chu kan soina saviau mai teng le motor thlona ka na ni in darput rocket kan ti mai kha ani US hian zaria ta pedon boka Russian thlona teng le motor akap chenwal to ani Saint Javelin hei po kan hrenwal to inarin darput rocket thoni in kothlang nei to ram hian Ukraine sing khat sang sari velan thon lut to a ground war a chuan thlan farhan mayani ka chiat zo lo nei manglova Biden chuan Saint Javelin sang ni Ukraine tan kan thonang ati vele ta cher mai guns ammunition body armor US hian Ukraine tan hian mamo chikima peti ila aswal tam lawang silai le amu sipai thuam le pho thlengina pe a chungzinga chuan anti armor weapon sang sari te machine gun ringot po sing te la pe a assault rifle grenade launcher tam tham fe a pe boka Russian le NATO standard silai mu around makta duai som ni zeta pe boka body armor set sing ni sanga le thir helmet te po a pe na sa hle Washington chu Ukraine in dona hian thuk takena enroll ti hriatani heng zong ngai tu hian US hian in biak remna lam azon pui lo hi thil makalo ni vak talo Russia tluk chet du tu chuan Russia melma apui charchar mai lo na ka a melma te melma chu adom kang vak thina hei hi man na tanga akal dana ni heti la hian in biak na kai noya Putinan a haute in sum deuh turin ti ma se an boru ka dai ta duke ti na ni lova tukin jing khan Ukraine capital Kyiv building pakhat chhong som paruka sang chu ka fu ani le a Ukraine huna jing dar nga le minute ni khan ni in mi pakhatin nunna chana kliaman omnual bok Russia dem zong in India in vote athak veta International Court of Justice te chuan Russia chu indona ban san tur le
sipai thiar chuak turin thu an petarup mai ICJ judge som panga zinga judge som pathum ten Russia do zong in vote an pe a chung zinga chuan India po tel UN Security Council member som panga ten judge pakhat thewan naya heng judge som panga zinga hian Russia le China chau hian tang dun ta ani India judge Justice Dalvir Bhandari chuan Russia do zong in vote a thlaka hemi chungchang hi sarkar lei pui chuan engma soyala nei lovani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule